umupira ukabukomeje EPAK tubibutsa ko ari ifite ibitego bitatu gusa bwa GIKOMERO. Umupira ukabukomeje hagati finale ku makipe yombi. Igice cya mbere kikaba cyarangiye ari ibitego bibiri bya EPAK ku busa bwa GIKOMERO. Tukaba tubibutsa ko turi muri mita ya kabiri. GIKOMERO akaba aribo bagiye gutera umupira berekeza mu izamu haruguru muri EPAK nimero 3 arafata umupira wagarika muri 32. GIKOMERO umupira EPAK muri EPAK barakomeza umupira kwa nimero 3 arawushorera ku mutwe ku ruhande rwa ruguru. Nimero 3 asatira izamu yataka izamu. Nimero 3 agarura kwa nimero 9 igitego cya bamanutse bashonera umupira bawuconga ku mitwe babara ku birenge bameze nk'abari gutera amanota no hafi y'izamu batera kamwe tubiri fora ndinde neza umunyezamu nta kindi yari gukora usibye gukebuka akuramo umupira. Ibitego bine bya kuri ku busa bwa GIKOMERO. GIKOMERO bakomeza umupira tanga pase umupira urakomeza ku ruhande rwa ruguru. Umupira ukaba ugiye hanze no kurengurwa na tureba bawurengesha ni GIKOMERO maybe abwiye kurengurwa na GIKOMERO wa EPAK nibo bawurengesha ugiye kurengurwa na GIKOMERO bararengura nimero 2 conga barabushyira kwivata babiri batatu hereza mugenzi wiwe hafi y'izamu. Umupira hanze Koroneri ya baragerageza GIKOMERO ngo bakobana igitego baratambiranye nubona yagiye mu kibuga cyacu uyu mwana we mupira mu kibuga hagati kandi batake pake bafatiye tugende tukabugiye hanze nishimwe bayo nishimwe soke igiriya. EPAK ikaba yarageze kuri finali ikuyemo kacyiru ya kabiri ku bitego 8-1 kandi ikuramo Gisozi ya mbere itsinze ibitego 4 byose kuri kimwe bakuramo GS Shanga bayitsinze 2 kuri kimwe bakaba kuri finali aho bamaze gukenyerera ibitego byabo 4 kuri busa. GIKOMERO bazamura umupira bataka izamu hafi y'izamu baragerageza ngo barebe ko babona igitego ariko EPAK vamos Koroneri igiye kuzamurwa na GIKOMERO berekeza mu izamu rya EPAK. Rebe umusore nimero 3 hari uhagaze ku mupira agiye kuzamurira ya koroneri arazamuye ku mitwe umupira bawukuramo GIKOMERO barawusubira kata ushorera wa EPAK arawugarura umupira hanze gatoya EPAK barengura umupira
35 ashoreye umupira 35 hereza nimero 9 amacembe menshi utayizamu kata babiri batatu yatakizamu shorera hereza 35 ni amero 35 katumwe babiri batatu bati ni kosa umupira ma nimero 36 bamenera batayizamu nimero 9 ari kumuza ufati wa Gikomero go umukino waberaga hano kuri EPAK ukaba urangiye finali yahuzaga Gikomero na EPAK tukaba rero turi kumwe na kapiteni aho kapiteni agiye kutubwira ibanga bakoresheje kugira ngo babashe kwegukana iki gikombe babashe kwegukana iyi kapiteni batangira kubwira abadukurikiye Hagenimana Wilson icyambere felicitation kuba mutuhaye ino ntsinzi y'ibitego 4 gusa nirebanga mwakoresheje kugira ngo mutsinde Gikomero ikipe yari ikomeye cyane ibanga twakoresheje nuko twakoresheje kutirata dukoresheje umwe tubamwe tubasha gutsinda amakuru mfite na yuko no mu bakobwa n'abakobwa banyu baba batsinze nabo batwaye igikombe niko bimeze yego birashoboka ko hano twajyaga tuvuga mu bumenyi bwo mu makaye ariko banza na football naho muteye imbere cyane niko biri urakoze cyane tumushimira kapiteni wacu tunamuha felicitation utana ibindi bikombe nabyo muzazitwara muracyari kumwe rero n'umuhungu wanyu aka Monsieur ntabwo twagenda tutabashije kandi n'umukoci wa EPAK ibanga bakoresheje kugeza ubwo bashobora gutsinda ibitego 4 byose ku busa bwa Gikomero nimutubwire mudusangize kapiteni wamaze kutubona ati twebwe ibanga ntarindi n'ubumwe no gukorera hamwe tukareka no bintu by'ubwirasi ngo twigira abanyamugi niyo tekinike twakoresheje turatsinda ariko wowe nka coach nirihe banga kugira ngo ikipe yawe ibashe gutsinda ibitego 4 byose kuza bwa Gikomero watangira wibwira abadukurikiye mbere na mbere ndabanza gushimira Imana amazina yanjye ni Kisemanseka ni Paul kintu cya mbere nabuhereyeho ni ukubanza gushimira Imana gutsinda gutyo nuko intego ari imwe ari ku bayobozi ari ku barimu ari no ku banyeshuri intego kuko ari n'urupapuro twanditse abakinnyi basinya yuko tugomba gutwara ikino gikombe cy'akarere ka Gasabo intego nta yindi rero ni bwa bumwe ubushake ikinyabupfura n'urukundo guharanira n'intsinzi urakoze cyane twagira ngo tumenye ni igikombe cy'akarere ka Gasabo mutwaye ariko se mwaba mufite gahunda yuko mushobora gukomeza mugakuza zino mpano zanyu mugakontana ejo tukazajya tubumva ari mwebwe murimo amatara muri Rayon Sport muri APR no muri ZS Kigali watubwira ko nako kantu intego mufite kuri icyo kintu intego ntago ari ugutwara igikombe cy'akarere ka Gasabo n'iki gihugu tuzagitwara abantu barahaga twasaba ngo duhe EPAK yacu amashi tuyifesita murakoze cyane coach murakoze cyane n'ubutaha bikombe muzatwara kandi nabo ntabwo twagenda tutabatunze mikoro ngo batubwire ukuntu byari bimeze n'ibyishimo bafite kuri uyu munsi birahari cyane reka rero twakire kapiteni mu bakobwa kuri EPAK kuko nabo batsinze ni bane batsinze Shonga niko bitwa bakaba babatsinze ibitego 2 ku busa n'uwango ibikombe byose bisigaye ahangaha kuri EPAK
Kadinesi. Reka rero twakire kapiteni w'abakobwa atubwire ukuntu byari bimeze, ibanga mwakoresheje kugira ngo mubashe gutsinda ibitego bibiri ku busa. Wango mwese ntabwo mwigeze mutsindwaho, umwumva uko bimera. Okay, tubwire rero, tangira wibwira abadukurikiye, unatubwira ibanga mwakoresheje kugira ngo mubashe gutwara kino gikombe mutsinze ibitego bibiri byose ku busa. Amazina yanjye ni Mwihere Sandrine. Ibanga twakoresheje nubwo nyine twakoresheje ubwumvikane, urukundo n'isengesho nyine byadufashije no kwitanga nyine kw'abakinnyi. Nta muntu mu ikipe yawe, nta muntu watsinze igitego ngo yigire na atubwire ukuntu gutsinda igitego bipime numva amagarira ze. Tangira utwibwira batubwiye ko uri umwe mu bagize uruhare mu kubona iyi ntsinzi mu bakobwa. Utubwire n'uburyo ki bifiringa biryoshye bingana iki ku gutsinda igitego. Murakoze. Nitwa Ingabire Magnifique. Nshimira n'intsinzi twagezeho kandi ikintu byamfashe mu kwitanga, gukundana, kumva no gusenga. Tubwire ukuntu biryoha gutsinda igitego, amavuta uri kumva urimo, morale uri kumva ufite kubera watsinze igitego. Ni iki wumva bigutira? Urumva bitandukanye mbere utaratsinda igitego kuri finale n'uyu munsi kuri finale watsinze igitego, urumva ni irihe tandukaniro rihari? Byanze bikunze urumva hari ukuntu wabaye haye, wabaye umuntu w'atari. Tubwira mu ukuntu uri kumva biryoshye. Ni ibintu byanshimishije cyane, ndumva nabyibushye nubwo ntabwo narenza, ariko ndumva hari ikintu nakuzeho, ndumva byiyongereye. Arakoze cyane mu muhabashyi, ibyiyumviro byiyongereye, arumva yakuze, arumva yabyibushye, ibintu arumva ari uburyohe. Mwifurije guhora utsinda sha, uzavemo rutahizamu w'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Murakoze cyane, n'intsinzi z'ubutaha tubifurije kuzazitwara. Murakoze cyane, murakoze cyane, murakoze cyane.